Mimi kwangu nasema ni sherehe kubwa sana kuhusu uhuru wa pasha habari ulimwenguni mzima, na ni mzuri tena kusherekea gisi kila letrua ya mwezi wa 5 tunakuwa tunasherekea. Kwangu ina manufaa kubwa sana kwa ajili kuko watangazaji wengi sana wanapambana kuandika, lakini hawajui gisi ya kuandika na gisi ya kutawanyisha ile maandiko yenye wanaandika. Tujikaze, tujikosantre na tujiunge na kufanya ile formation kidogo kidogo kwa ajili ya watangazaji wa kuemire kuandika papie zao. Yengine ndasema tu tusherekee na tukue watu wenye wanajua namna gani gisi mtu toza andika papie, na mtu na ushandika ile papie kitu kenye utandika kikuwe vizuri ama kisikui kile kitu kia kuleta marumbano kwa jamii.